Kalong ko kubor ka basngotanan ba way usamla ubana kasnong Shangpung Kli Rangna West Giant Hills District ubala tip kerteng kum udao hi sutanga ula yo kalat banyakop ruwai haka final jong ka India Talent Fight Season 6 ka bansalong haka jala Uttarakhand. Ya ka ni ka final jong ka India Talent Fight Season 6 on pelong hak arpo tarik una opera arjar pesan. Habak keren syakilat patai kubor ubak kit thaba President ka All Meghalaya Dancer Association upen pau ka jingsngo kemen hadien bau samla dau hi ula syak jit banyakop ruwa syak India Talent Fight Season 6 lingbak online audition. Ulaya thu banadu ningkong yakni rensan yakop las sedang dak offline kabala sedang nadu benai naitung bat menta samla dau hi ula syak jit syaduk ka final banyak aireng persya iki babun kinongya kun kibana ki jela paper jongkari. Kat bana kaliang usamla dau hi pan upen pau ka jingsngo kemen hadin ba ula syak jit hakni rensan bahe jongkari. Kani kadi kasin ka beningkong yang banlet yakun syabar jela hendroi nga kermen banwan ra nam ya ka jela hi barok kawai laong usamla dau hi. Nak kalian ka all Meghalaya dan Association ngidap rejimen samla dohi po Shangpung ma yo on selection ka grand finale jong ka India Talent 5 kawai ki benengkong kolong ba kiwai ki balet sa India Talent 5 ki hapan let nadu ka mega audition kin hapan let sa semi final jenai nasu kemen ba ngayo ban bat iladi kum coordinator jong ka India Talent 5 bat la kam suk lu ya i be indai hadu asin laisin kemudian bandai asin laisin tak bisa kalalut jenai ka jingdan jong apa kum coordinator ngala pan ya keren bat ki company na chati napo India Talent 5 bat na XM long ya ki ba ni kena wan na kalong yi beduk umla ban afford ya ka jinglet jingwan ju ada undai daru mega audition undai so ka semi final ka jingnot kalapun tendai ngayo ban ya keren bagi producer na tinapo Delhi tendai kaliang juki ngelapha daga jitho chaki ba ya raplem namar ba ini di wan na kalong yi beduk tendai kadang la ya keren bagi na kaliang juk company kala accept ya ka ai jing keren ka jonga ban aila di be in bung direct sya ka final but ya ka iko audition lani ka semi final la ya be direct na po kanika online be ban manta yo ban manta pat yo be direct po ka final po stage ka be hi hakaba kanika rensan ndon u anu malik kumu grand master ban judge terus ni bat katarik kanong haka atau tarik mata Desember hi bat kinmi nadu ka kanai tarik bat ka program kandai haka atau tarik ya sumai kublai ru ya MLA jong ka Shangpung rumah bala simkhia hi bat nglaya keren bat iru ba penkit ban keren lam napo ka department art and culture na bangila pha ka jing tho sipo ka department art and culture ban yarap lam nam ta jong samla bat ngila pha jing tho ru sipo kamra jong CM ru ban yarap kat bala na banta ka chief minister special fund nam ta jong samla de na kermen ru ba kini ki jing tho ki bangi pha sipo department art and culture bat sipo CM office bat Meghalaya tourism bakin ailang kajing kersan nak menta jung ning samla bat kai ka kamram ka jungi ka association hi ka ba ngi haban pet bet yaki khun samla ki badan hapo ka state Meghalaya dangi i bakidan sya kasab ikuloi ban kersan lang ka met bat konsiam ban kentiu bat ban yalam yaki bat new samla la ju khun teng ru hapo kanika karensan ka bangi nak penong mengi ka Meghalaya superstar state level dan lingba kanika Meghalaya superstar state level nakapor juwan ban simbenta dan lingba kanika Meghalaya superstar belang pelong mengi kalong idea tu ban wai tementa sutu an lapa ek video chiti ya nak lang company la accept but like sultanan ka voice chiti India Talent 5 kadi habo channel 9XM kerteng jonga do hisnga na west na Shangpung clear na West Hill district ta ngawi ne ukna badan ketika sab banruai ta ngala jule teng ika laju simenta teng kiwi kirinsan kuma lada bitu isar ta nga snokmen bat
Nasnyo crowd mo bangala sajid sikiniga grand finale jong ni Indian Talent Fight season 6 kung tahay la kang pagkret la kambing hi kaya jingrwai ba ki ay nate ki don ki option kaya kawe ka option ki ay ba jit jit mangi hi diga Bollywood song kawe pat ki phat nate kumba ki pan ki jingrwai kumba shimni siteng am deposkan tai ki jingrwai bang khamsna tanat bharwai kum kemti ki sur hindi batu jejong Arjit Singh Saja gede dong naik Julai pada Julai kadang ya daftar pada kan online baik kan kalau ada cuci dia tinggal salon setengah jam keren ini dua lah direct itu final ar putrik hoj jong ni bana tapi keleng-keleng ini yang masuk udah nih bay ini minat dia baru press mau aci keren itu buat ini buat kasih ya dengan ini nong di konsisten kita pun kan kok dia tidak keleng-keleng sama long kang susun bak pat kawai kalong ba ayo apa ya keren bagi company kalau belum direct sa final kan ada benda lain juga mega audition dan lado sa bansa sa banda ini kan kalau dia keren juga pas dua direct sa final kan hoj nyadon ketika jingkerman nang ba krisyani ba isar kit ba nang ba isar na pois kiniga kathang ba ngamut ta isari ba ilam nanti kumini riuran sama desyat na barwairu dalam baisari Christian legpos kepori Christian ini tu ngampat julit sebar tambang asule ni stadium jumi ikumba gi on Meghalaya dan South Sri Lanka Meghalaya superstar जो perform itu lesin try करता है हाँ किन्हीं देख सकते हैं